Hadin ke jingjia kabala jia hakamit shitang senya jong hanyau tarik menta ubunai kabala yalam sedu uput jong kejing tanggali kodor bar shnong lai mkra kala lek bani kandu ya ka deputy commissioner jong ka East Coast Hills ka kong RM kurba bani kren halor kumno bante alakam ya kum kite gi jingjia knang ba kenom jia shu nang ni shakman nakaliang urang ba shnong kalaj mkra uba Andrew A Jerwa ulaong Ngilawan bania kendo ban pensngau sa DC ba kedor ba snong ke simkia ya ka ka balajia ha kedo kamit bat ngi perem jur ya kum kijai ki jait kam ulai turu ba kedor ba snong hadin ba kala syong ya jingalang ba karki ha ka sngi tho ding jong katayo baladam kala syem ki senjam ban tek la kam ya ki ba kum kijai ki jingjia na ba ka snong kam kwa ya kum kijai ki jingjia ba kan jia hapo snong po thau namar ka peni ya ka dur ka bam itanat jong ka snong hi baro ka wei ulaban rap da ka baong ka snong laim kra ka de ka snong ka besuk basan bun ki bru ke bawan selaim kra kum ki nong wan jungok kai ki wan bene simenta habai de bersibun ki ai ngim khang ki bawan hapo snong hanrai ngi penrem jur la dadon kum kini ki jajing dia namar kini ki khanglat ya kitu bakwa banwan penjat haj bat song kai hapo ka snong Polisi bola Indonesia, dia pergi ke jengakan datang ke IDC. Jadi halau ketika insiden kebaca ketika si palai kejenmit gitu, kepa, koi halau ketika jengakan kepa hasil dengan jual di property macam mana. Jadi datang kenal kepa batang sini lah, lapan kita jengakan panik untuk IDC, panik lawan panik untuk kerana ini panik highlight ini. Ya ka paling perso ini lekong nungsha ba kador basno ka simkhia ya ke e bala jah tu sni ba ni kendem e kong itu bijat kam ba ibri ba mitho ese ile itu kam ba ta ba sim kabu makin penjualan lagi properties ke padang apa ka kam tamo ko ka premises joka lan police station baar kalau ba nakaliang tu kador basno hadian pangila syong ya ka emergency meeting atau ka si thoding e girasim ki senjam ki ba lese ka ba kham kongsan namar play ni isgo ba kador basno ni kumbang ong pi ha tu siru kador basno ni simkhia ni kini jinjang ka ja basno impo ba kum ki jinjang ki wanja namar dapne ka reflect very badly ya ka image of kador basno ya ka snong hi bro snong amar ka snong lang kra ka ni snong ka ba amar peaceful am namar bangi harba yeno na bangi e yeno ya pila wan ha snong lang kra ki tores ki bawan ka snong lang kra ki wan bris bazar ki wan lang snong lang kra namar gite pa snong lang kra ka snong ka pila wan bani simta you have so many things ki baharo ki pun ki activities badan ka snong kadang ni pedang ya kani hang ni bawan ka snong Henry di bedrem jurpat ada don kum kini ki jajing jang makum kini ki jajing jang itu ka khanglat mat lagi tu ki bakwa man relax man chokai ko snong la kra khanglat no yiki kede na ta ba ni perso edisi ba ki don kum kini ki dukan ki ba lese shibiji arbiji mesti kirang pli khana arbiji kirang pli ngamtip gidi yu ba priok surok bom dan show di dukan ki kum yiki tu mila perso ba edisi ri ashimkia bat nga try get sepen mihi da order na kalian jaga office of deputy commissioner bat haji dondang bat ESP ba service of tengner ni la sepen mihi ka order na kalian jaga DC office da kalian DC ba ya kini kidukan ni khang no ni ka pa na kalian ka dor masno ba ya kini kidukan ba pa nyen khang no office kita try get order kan semi office of DC Kaspuji, spusting kali lagi 2 wheelers ki nawan selekra kinya step pala. Kabu jing ma om tang yaki, kabu jing ma ki nong ya iti. Tikani ni lapot semua ni DC, but ESP nak lagi nak yang tiki kita sim ya karena tiki kumno bani. Tek makan mundur bukan ini. Ya kan di modifikasi silencer gitu. Mai tu di penduk tiap penduk dan pelatih di tempat itu. Teng-teng nanong thmai haru lai mkra tang yuso so. Dia kedua nilai ya dan polisi baik simkia dari yang bagi sim kia bagi traffic police ada di datang cek itu. How do you going to patrolling himat kalau kesong bilang ya kun gigi nomor immediately he have to see a journey dengan pergi nilai yang patrolling buat nilai inform bagi yang police department ang isutan bagi police department
nah haduk pas sedang haduk mentah ke patrolling ke bangin dan continue dulu ke police department ke dalam lagi. Datang bagi danlang bagi kaliru larang kita kan bagian have respond immediately larang phone lagi immediately kini kali lagi don respond pandang betar kita diga ke bangi ni so pula bangi so comment ba iyo ay gina ejek trailer kata ru kedeng information di bagi ai polis ini di halor kata ngil gimko aban comment nomor ba kadang ongoing investigation kadang ya ngatrai kambah yang ingin komen ni kata tambah yes kata ada information bagi ai polis ini Lagali yang dengan sinong lagi ngila asim show dak senjam ke bakambah amde tambungi continue ngomong patrolling ngila asna dengan roster ngila le dengan roster bangin ya bangin make sure ba kandot ba kanang yai continue ba hadok kat bangi sesuatu bahkan bakam patong save ke tempat